Marago bengi ya mwanchu muligeria bwegeta seni kia Ndizi TV na ende nechinga kichingi yangu kuarigania asemesa ya mangana maya Chinsa ni Ikomi chabona magoroba keroreri tukolia Ikomi omotienyi o Ikomi omwaka wechiri wibere na meronge bere nebere chinga kibono Kenya ya nyarako bakego chengera lituko lia utamaduni day na baigo lituko lia mental health day abwase aba menyi gose aba Kenya bonsi banyarako bago chengera chinsemo ao buna toguche gukomanya samangana itamaya ye Chinsa Ikomi ayana nyareko bagingo kwariganiria ase emesa ya ito abakenya kora chinsemo ao bachengeire gose kuinyora lituko lyoborweire bwobonko gose mental health abwase batebire amange nagwenerete gokorwa elyo gukuru muchando bwoborweire bwobonko egento gikoirera abantu abange kwerusia nonya nobogima chinga kibono nabande bachengere lituko lya utamaduni day ase batenga na korokia obumanyi bwabo ase chinsemo ao gati yabo ogotenga amatera amone binte binge ebinakwareganire asomarago bobo nase bali mogotobwate gwetera senchira ye mitandao tonyore buna Ndizi TV News asensemo ya YouTube nabayigo Ndizi TV News digital abo Facebook no tuli live egero tobwate nyora yo amana yanda mange asenchira yo boikirano bayigo na bogo tweet at Ndizi TV News wasoto mekerengere likia ugwetera se namba ya SMS botambe ekoba ase TV ankwira nanda segeke kekerebosyo egeran kumanya yo mana yanda mange asenchira yo bwenge nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na kwaleganirie asenchira ya bene toya chake korwase bunge ya bumachoge borabu ensemo ya magenche abwase oyole koliye kerogo kyobo MCA korwase wadi ya magenche aselieta Naftal Migisi woso manyekanete buna MC Migi championi wana nigo anyara ko baga kwiraneria bamenyi benseme yongambi yamono asibali ba mochore na kumwakira chikura chinyinge no nyenche isanete Migi nigo alireira yo gocha kubwaterana na baraibonsi bacholire kurwase bunge yo na kwene kyabuna amagenderero anyari ko bakawikirana ase ensemeyo gati yabali bekiranete gose bekirana ase omayogo yobo wakangambi yamono gati yavo papa and virus babji na bayigo mabunge bwensemeyo engineer Obadia Barongo abate abawicha kubwaterana senchira yobo imena kwene kyabune bunge yo ngokinere kimagenderero ase amagenderero ao Mwakapanya vile watu wasania mweka rasanya neno mweshini wau. So, karibu sana, karibu. Abandi baringi aseme, abandi aseme. Wama kubatuwani gento kuno kuwasa mageto kubotata kiri. Lakini wetu mechia sabune ene bintu kune biko nyara torigo chamo tuwabe gente kemo. Ile kuja basele kubi. Bueno, eto achaga yobona tuachia siriga abana abasania ba ini talent aba chezaji aba. Mbantu merete request bagante bibabula tobole meru we uniform. Nainche bulando musani nale bakobe uniform yo katugo. Ukanale ko rangelia basani ba minto tokobe uniform moye. Mbo tuakolete. Biyamole nainde. Aloma bamba binaga biyamole. Abantu babinto momanyete inganimbuate abayuti asenkoro yake ekene bosoko na maene umuntu bona turanyare otimanere asamangana y'abayuti ningo mingi enonye ndiyanya rekana kanga injira nere kanga abari wade ndinde atinira mangana y'abayuti bali kama ndira mangana Una enchera ya moyo kwene kia obwamato bujano bonchorelia gati ye Chinsa ibere yuere Kenya nense ya Tanzania bona nigo abarai korwase Chinsa chuba kwenerete kobamo kibirengerelyo na kobeke merobili sainenga na kibago kinyo bonchorelia gati ye Chinsa ibere iyo nengana iyo murai bwense Dr. William Ruto
oyore asense ya Tanzania ase taro yaye asa gocha gukwanera mange gati yabo obwa matobuya gati Chinsa chibere nana kibara koro bonchororia eri gukinie birengo byo bonchororia ase Chinsa chibere asa tebire bono goiko kubwaterana ko baroro eri magenderero anyarko baga kwenekigwa ase Chinsa cho. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade, and it is doable. We want to ask our officials, the ministers who are here and other technocrats, the remaining 14 or so barriers and identified, we should, by December this year, we should have concluded that process so that we can allow our people to trade in a better environment so that we can reap the benefits of trade across our borders between our business people, our entrepreneurs, and our investors. Ekero lireli tuko lyokuinyora omuchando bwobonko gose mental health bono nigo yanyorekanire buna abana banyaruka inse y'emyaka 12 nigo bagutwara omuchando bwobonko kubwa muntu nde bwensi nakikeirere county ya Kakamega ekiombe kemo kimanyekanete buna Girls to Women Foundation banyarako bagutwara etaro y'omurembe amona barai ao kurwase county ya Kakamega iliko ligiali chibuli kerenunga na kibara kore emechando ya maonko gati ya bana banyaruka na bantu bonsi ase county eyo nyorali tukeli nigoli koinyorwa kera chitariki Ikomi cha kero mutienyi o Ikomi kero mwaka elirianyarako bali gwikiranirwa asense ya Kenya nyore county ya Kisii na barabo mbatigire magega chingaki abasubati kurwa sebyombe ao bakole taro yabo kurwa asinyagitare ya Kisii teaching and referral weikaso bugatagati bwomochi obosongo robati uruno chikoro nyora senchera yobo ikiranu amono molikweto wa mangana Amayia Josephat Amisi kolende tigatorore naralia ya akoreka ase county ya Kakamega. Serikali kuu ya Kakamega tunahimiza as per the theme of this year World Mental Health, we are calling unto you to make mental health a global priority for all, and we are focusing on as low as 10 years so that we have the intention of working with them through this journey. And we understand if we start as early as 9, we'll be giving age appropriate information, we'll be in a position to combat mental health. Nikiwa kwa ofisi ya chief, mara nyingi tunapata visa kama vino, na zino visa zinapokuja tunazichukua jinsi zimekuja na kuhimiza wale ambao wamekuja na hiyo shughuli ama na hiyo shida kwamba wasije wakapendekezwe ama wasifurahishwe na mapenzi ya mapema, kwa sababu mara nyingi na madhara yake. Na wazazi mara nyingi wanapokuja na watoto kama hawa na dhuluma za wazazi kwamba mtoto mbona alipata mimba mapema, tunajaribu kuhimiza kwamba wakuje chini na wao walimu watulivu kwa watoto wao. In villages we meet village elders, we address this issue, but they are not able to move this maybe because they don't have enough resources that can help them to embrace, to move around and create awareness among our young guys. Na batami kurwa se kambi ya Kakuma egotoka se county ya Turukana nigo bachengeire litukolia utamadunde asenchera ya igoro kegima abwase banyarko baba korokia obonyangongo bwabo amanobo manyi bwabo igoro yebinto ao bunetengo amatera gati ebintu ebinge bunoko inyorege koro no nyebamenyete ase kambi ya batami abwase babolire serikali ko bainyora na ko bakonya ekero bakuinyora abantu bande babwate mechando ao. Wengi walizaliwa Kakuma. This is now 30 years since Kakuma refugee camp. Inamaanisha wengi wamezaliwa hapa, wengine walikuja kama ni wadogo, sasa kacha yao ilipotea.
tulilalamikia kitambo kwamba sasa sisi tunakuja tunaenda mambo inapotea, tunakuja tunaenda mambo inapotea. Si ingekuwa vizuri kukue kitu cha ambacho kitakuwa kinatutunza? Ndio tumefurahi sana kuona leo hiyo inaitwa Kakuma Sound, tumesikia kwa Kiingereza ni Kakuma Sound, kuja kutuhimiza katika kulinda na kuchunga mila na desturi za kwetu. Woman rep we county ya Siaya umasubate Christine Ombaka nigobona atebire nere buja omorobelio OCBC koligereriwa na kolingoliwa boikirano abwase birangerero byababwatani ao bigwenerete koligereriwa na kobwateraniwa ase obokoreri obuja nigo baigatebire omorobelio yo kero kende no bwato obuja na kero kende no bwato bobebwae kolende weika aba Kenya baru birangereri byabo igoro yo morobelio yo nigo baigatebire teribuya kerengaki asense ya Kenya kuna gonchororia omorobelio bwa masomo asengencho no koirania birango bya masomo magega. CBC is going to be analyzed in terms of how good or how bad it is. We will look at how good it is and how good it is not, so that we push it ahead, we go with it, or we drop it totally. But one thing I want to tell Kenyans, we don't have to keep on changing education system all the time. We have changed for so long, so many times. What we need to change is not the structure. Like 844 is a good system, but we need to keep on reviewing the content of 844. Ense moya bamenyi korwa se bunge ya Garissa Township kutoka se county ya Garissa nigo bono bachakire kubachora abarai bali bagucha kurwanerere kirogo kyo bunge ase bunge ya Garissa Township. Eye magega yo mabunge bwensemeyo Aden Duale gochoro guchakobase baraza y'abawaziri ase omurai bwense Dr. William Ruto anyara kobaga komochora buna omowaziri omochore niga bamenya abo bamochorire Mohamed Nuru uchakoira libagali aye Aden Duale asengencho batebire na bwato bumanyi bwemirimo na endena chakobakonya asokobaikiranelya amagenderero. As a family of Adan Khair in the Laja Ulehan, we have unanimously endorsed that Muhammad Noor Abdi Qadir Hussein Shakul as our aspirant in Garissa Township in the coming by-election. A fresh blood for Garissa Township leadership. That is Mohamed Noor, someone who is well conversant with the hustler needs. He knows the plight of the youth, mama mboga, watu ya boda na kila mtu. This is time for fresh leadership. And I will still consult the Garissa people and ask for their support and for their votes. So that's the thing, and this is the time for the youth. We are saying ever forward, never backwards for the youth. This is our time. We should take it, we should go for it, and we will have it with the will of God. No mabunge korwase bunge ya Webuye East Martin Wanyonyi nigabolira bamenye korwase county ya Bungoma gochia komochoro mo senator korwase kiamagia Ford Kenya yemagega yo mo senator bwe county yo Moses Masika wetangula gochoro gochia kobomo nagaliwe bunge nene amo ne bunge gose amo no murai bwense Dr. William Ruto na igo koirera libaga lyekirego kyo senator gotigara abosa nyora nigo barachegwa kachikura bwangoiga kolengane kyombe kyo bacholi ne chimbebe IEBC mbabwatu kechitali kineli tuko ekero obacholi bogocha wekiraniwa ase county ya Bungoma kolengana na Wanyonyi nigatebire mbuya gochoro mo senator kurwase kiamagia Ford Kenya unenchereyemo yoko getingya nago kia chinguru asengencho monogalibwe bunge Moses Masika wetangula nigarenge kurwase kiama gia Ford Kenya. Tunataka tukipiga kura ya useneta wakihesabu kura ya Webuye East pia ikue kwa candidate wa Ford Kenya. That's the only way mimi ndakuwa na nguvu kukaa na William Samuel Ruto kwa meza na kukaa na Moses Masika wetangula kwa meza. That's why watu wamesemwa na watu wa Webuye East ndaka kuomba. Jamani msiniaibishe tafadhali. Mpatie candidate wetu wa Ford Kenya ili pia sisi tukue na nguvu ya kubagain
tuweke hii barabara lami, nimalize hii kazi ya Misemwa dispensary hii, nimalize kazi ya stima, nimalize kazi ya kujenga hapa gorofa hapa Misemwa secondary na primary hapa. Hiyo kazi inawezekana tu kama pia sisi tutapiga kura na wengine. Hata weka kura zetu nje ya kapu ya Ford Kenya. Sawa. Mwanju muligereria gwikira abono ngwikira omweli bwa mangana maya Chinsa Ikomi kurende ensemo ya bono botuko amane Chinsa isato no chuko yanyora yo mana yanda mange asenchera yo bwikira ni goto baise gusuka korwa Ndizi TV nero bwansu bo Gusii ali mwato bwate gwetera asenchera ye mitandao Ndizi TV News Digital to wakangambia mono abo Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na bali mwa tweet @Ndizi TV ni goto wakangambia mono kigima Nyoranga egekea kerebosio ngocha kumera na more na papa antivirus asomorobelio wechingero na papa antivirus abwasa akabwa tomogani umutingu kegima omanyekanete buna emonyo ensubati gobono tubaiso gusuka ekero Chinsa 11 cyaragire no cyo kumera na papa antivirus korwa Ndizi TV nero bwansu bo Gusii oliona kyabuna kibicha na maliogi agwikira senchera yobwekerano nigakorwa Abigail Nyanchama na nchenako ya letera senchera yobwenge nigokoro kwa Sara Nyarange Ontita. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii.